Od proizvođača Mima kolica stiže nam najnovija stolica, rađena u futurističkom dizajnu sa izuzetnim materijalima i razlikuje se od svega što ste do sada videli. Vrlo je praktična, podesiva po visini i podesiv nagib naslona za leđa. Namenjena je deci od rođenja do 45 kg težine. Mima Moon stolica je praktično 3 u 1. Uz korišćenje uloška za novorođenče koristi se kao ležaljka. Ispravljanjem naslona za leđa i postavljanjem tacne pretvara se u praktičnu hranilicu za bebe i skidanjem tih delova kada dođe doba školsko i vreme za učenje i kreativni rad postaje stolica. Stolica može da se koristi do 45 kg težine deteta uz đački radni sto ili na nekom drugom mestu gde vaše dete voli da boravi. Mima Moon stolica je dostupna u crnoj i u beloj boji u osnovi, ali imamo veliki broj uložaka u raznim bojama koji menjaju sam izgled stolice, postaju unikatne i vrlo se lako uklapaju uz vaš interijer. Svojim futurističkim dizajnom svakako će oplemeniti vaš prostor i učiniti ga modernijim.